Oria Sky TV rire kurungi kwakira umuringo go mutano aha mukoro ogwizoberi turi Bweranyanji ahari West Ankole Diocese ahitwija kwani twine emikoro ya Bishop Johnson twino mujuni okujaguza emyaka mushanju eyaheza ari Bishop owa West Ankole Diocese nyenda kwakira mnonga umuringo go mutano kandi kumaise mu Sky TV nja kwani twisi aho omukoro ogu okuruga ubugura atandike mpaka ahigura hendere ndi adera orishaba nyine team yona ya Sky TV kanja kwantu tuganira n'abantu batari bamwe na bamwe tubase kuganira ahabikwatirana n'obureberezi obwa West Ankole emyaka mushanju Bishop yaheza niki ekibaze gukora abakristayo nibagamba ki amashemererwani mingi kababasa kureba ebiriyoni tonaza kumango omukoro guno gw'amani abo kuba omuntu kwise emyaka mushanju kandi nguka eyabakristayo nikibakiriye kintu echo kubasa kwesimisana na reason ahabwenji abantu bine kuba nibajaguza nyenda kubasa kwakiraho bantu abaratugambireho aha mukoro gwerizoba ekiguri kumanyisa kugira ngo uwo orionoreba Sky TV oyeyongere kwetegereza ahabwenji turi ahabwenji West Ankole ine kujaguza omukorogo ndakwakira ahambeho za Sky TV kandi yenangu obase kuramsyaho abakutureba nabanyuma tugambire izoba nigumanyisa ki na munongo mbureberezi bwa West Ankole nakwakira amazina gawe Jonas Tumwine Chairman Board Jubilee Sacco West Ankole Diocese kandi omwabatebekana sabo mukorogo so omukorogo no mukoro mukuru abokuba Bishop Wito Mukundwa Johnson yasemyaka mushanju omu buhereza nka Bishop wa West Ankole kandi rohanga kamugere mbabazi ebintu bingi byakorwa kuya yahika no yakuba koranseje yimuijamu oruguto ekikorwa mbirebwe cause we used to have maram and dust then whatever shozi enju ya Bishop Ensia yakuturamu ne ishamu kameshitinisa wareba offices za diocese original zikazi tarije hati waikaoni ono ishamu kameshitinisa wareba Bweranyanji institutions z'irya rusozi zona zibyo zigendaje Jubilee Sacco yenyene obuyija Bishop ogu ke eroho konkeke tine man kageine hati abo kuba kuyayija it has more than doubled membership share capital loan portfolio na assets byona byonjiri kandi njiri Bishop ayine kichoncho cyenjiri kwa kuburra mbwenu shoti akana atura na Yesu echo kwenda kumanyisa ngo enjirejeretsira abakristayo mu West Ankole bayongera kujunwa no kumanya ruhanga bongire kujunwa no kumanya ruhanga kandi yujuke njiri ekabe ryo mu mutima hato mu mutima kwe kuzamu niho kureba ntakorwa ibindi nibombeka amakanisa because yine kutandikira mutima bari mnonga ntwenda kwendeza omukoro murungi kandi na Jubilee Sacco nimwe bari uhereza ogwe ni general manager owa Jubilee Sacco kandi yagira ngo hine ombureberezo obukuyaha nka Bishop mwe ho ijo nawe tuganire nawe tubase kumanya entekateke kujaguza chanju na jigamba hochi ogwe ni vice chancellor ho witendekero area Ankole twenda ngo tumwakire tubase kuganira nawe twakwakira Sky TV kandi twenda ngo tugambire omukoro gwerizoba imwe nkaba kristayo mbureberezo ni umanyisa cyarimo webare mnonga mazina ganje nabanyita Dr. Andrew Inomugisha ndi vice chancellor wa Ankole Western University turi excited aha bwizoba nkere Bishop Johnson ni chancellor witu chancellor n'umukuru wa university nyewe ndi hansiye mbwenu okutwebembere emyaka mushanju nka institution n'ikintu kikuru munonga kanyenda ku musima ahabwo kutwebemberaje no basa kwebembera konko bure kwebemberaje atwebembireje munonga ahindu kugambira itendekero ryitwe rikukira y'obukuru omu diocese ya West Ankole riyo ndigendera kimwe mu misho riyo ndukura tumuvingire vere kwikire kuruga habana 500 omezi nkikumenye makuza habana hate n'urukume na rukaga. That's a big milestone. Wenko muntu atari Bishop at contributing significantly. Ico kureberaho otuvento mbeke kizimbe cito akakwata umusha hoye yatwereza cement igana yaziteka motoka yazireta amobilizingira abakristayo nabandi abantu
aba diocese na n'ahandi kuturondera esente ariyo natwebembera towards acquiring a charter ni cyo ikipapuro cy'ukurayo bukuru ukureberera naro kwebembera university. We are almost getting there. Na mobilizing abana na to mobilizing gira goodwill nicyo kintu hamza buzima ngo ugunwe mwebembezi uceme kuba tuyino mbwiro burukwije. Ogwe ni Vice Chancellor witendeshero area Ankole Western University kandi kurugiro kuyashobora noreba ngo hariho entungo kampango eliyo nebaho okuyagamba bugufu babaze kutunga abeji bingi no mu byo kombeka nabyo bariyo nibagenda omisho abaje nyine bingi niteraniye nangu ya Sky TV omanye obuhango na nobukuru obwo mukorogu ogw'emyaka mushanju eya Bishop mweno nakwakira Sky TV kandi nangu tugambire omukorogu ekigumanyiso mureberezi bwa Western mukama simwe izina lyanje mbanye Venerable Reverend Laban Batungere akidikonwa Abani Shaka omukorogu n'umukorwa mano mununga okwizuka emyaka mushanju yo mukundwa witu Bishop na no mukazuwe ahabwe emyaka yiba tukorire kandi bakwezere ebyentunguka ebituriyo ntwenda kuborekera izoberi mbwena abantu bashitame bahumure. Let them settle. We are beginning now. We are very happy celebrating what the Lord has done through our Bishop, Right Reverend Johnson Tuinomzuni. We are so happy and enjoying. We thank God for sure. Mukama simu. Okuyagamba noreba ngo hariho ebintu bingi ebibasize kukorwa wekikuri yagira ngo imwe mushitame mugiro biturera abo kuba ebintu byona biriyo nibigenda kurungi omumisho. Omujenyi mukuru ahizoberi naza kubari omuhwezi wa speaker Honorable Thomas Tayebwa niwe mujenyi mukuru ahizoberi. Hariho abanjenyi bingi ntija kuba hariho ba bishops abandi hariho abanyishengero hariho abandi bakuru omubureberezi hamwe na no mukanisa ya Uganda. Omukoro ogunza kwani tugukwereka kugira ngo iwo oriyo kwa horihona obase kumanya ekuje no misho ahabereberezo obu. Bishop Johnson Tuinomjuni akatibwaho nka Bishop wa Western Kore omwaka na mushanju ebirabi na munana byokwezi kwa katano kandi wanoreba norangu omukorogu gusheme kwaguriho abantu abutwaganira nabo batwereka ngo hariho ebintu bingi ebasize kukorwa amashomero gabasize kukorwa amararo gakozire enkuto zikozire obuhereza nibugendera kimwe omisho nibwo mashemererwa agabantu bine ahabwizoberi kandi yo reason ahabwenki bariyo nibirgira ngo bine shonga ahabwenki bashemere kujaguza emyaka mushanju eya Bishop Johnson Tuinomjuni. Johnson atakizire hakaba haro Bishop yona mwesi gwa katonene kandi hakaruna ba bishops abandi ekikumayisa ngo Bishop Johnson ni Bishop wa kana ahabo bureberezi obwa West Ankole Diocese. Twenda kukisimira ruhanga kandi ebintu ebiriyo nibikorwa omureberezo obu nebigendere kwasa kwereka ngo hariho entungu kampango eriyo negenda omumisha. Sky TV neza kwa nikoreka omukorogu obase kureba ebintu okubiriyo nibitambura. Iwe echora akore horebe ngo tuwarugaho kugira ngo ati ya service yaza kutandika nabwanyuma buri kimwe cyo maza kwano kireba okukiraba nikigenda omumisha adera no kushemererwa na rukundo rogo iwe chora akore otarugaho tukiri ha kwasa kuhereza mpaka omukoro gona okugurabe ni gutambura otarugaho ogumeho.
tubakira mwena omwizina lya Mukama nonga mweno katugumizemo na anthems.
bityo tucemerere tuhamye ukwikereza kwitu renkereza y'intumwa abine order of service aha rupapuro rwa gatanu kandi abine ibitabo byo kushaba aha rupapuro urw'13 tatito wo mu iguru izina ryawe ryezebwe kamubwaho bwishye ibyo ukunda bwo munsi n'ubusoborozi n'ekitinisa n'ibyawe ebiro n'ebiro ninkereza arahanga isebo n'ubusoborozi bwona omahanje w'igornesi na Yesu Kristo mwana w'Mukama wetu owazirwe marya w'umwishashu gine kandi wenda yabirwe umwe yarkwera akabarobuzi bombere bya Pontiyo Pilato yabambwa ha musharaba yafa yazikwa yasuma kuzumbafu akiro cyakashatu yazokumbafu yatemba mu iguru mwena stanwa bazwa rwo rwangisho n'ubusoborozi bwona kandi argarge kucera nabona bafiro rubanza ni incerezo mwe yarkwera kandi senkatero kwera kwatanisa kwabarkwera kusasirwa ibi kuzoka kombere n'amagara gatawaho amen tutame tushomerwe ceka Ecweka cyaitu cy'izoberi kiri omuzaburi za Daudi eshura nayigana mushanju okutandika n'omushorongo ogwa mushanju aha bwingi bw'empapura rushanju 33 abaine biburi eza runyankore rukiga ecweka cyaitu kiri omuzaburi eshura nayigana na mushanju aha bwingi bw'empapura rushanju 33 abaine biburi eza nyankore rukiga okusima Mukama aha bw'okujuna kwe okwo kutangaza aha bantu aha mushorongo gwa mushanju yabahabura omuhanda ogugororokere ngo babone kwika omu rurembo rw'okuturamu kuri abantu basima Mukama aha bw'embabazi ze n'aha bw'ebyokutangaza ebyakorera abantu aha bw'okuba ahazya omutuma ogwiniriho kandi oine enjara amwiguse birungi abamwe bakaba bashitamye omu mwirima n'omu kibunda ky'okufa babohirwe obusaasi n'ebyomu aha bw'okugomera ebigambo bya Ruhanga no kugaya enama za rukirabona nico yenikire emitima yabo n'emirimo erukurusya bakagwa hansi bakabura chwera bwanyuma bakatakira Mukama omunaku zabo akabakiza obusaasi bwabo akabeiha omwirima no mu kibunda ky'okufa akacwanyagura enjegere zabo kuri abantu basima Mukama aha bw'embabazi ze n'aha bw'ebyokutangaza ebyakorera abantu aha kubahenda engize emiringa kandi atema mukabiri empimbi z'ebyoma abashema bakabonabonesibwa aha bw'okushisha n'aha bw'okutakirira kwabo amagara gabo gatamwa ebyokurya byona birra heihi amarembo g'okufa bwanyuma batakira Mukama omunaku zabo yabiha omubusaasi bwabo yayohereza ekigambo kye kyabakiza yabiha omukwerekerera kwabo aha gwa 21 kuri abantu basima Mukama aha bw'embabazi ze n'aha bw'ebyokutangaza ebyakorera abantu ekicweka aho nho kyagarukira tukute tendereza Yesu yesore mwana gwandega
Yesu musaye gunazeza tebaza Yesu murongozi kama simwe my lord bishops na mama abagenyi bitwa baryaha the archdeacons clergy vicars and curates ababuruzi abakuru b'abakristayo abakwaya lay canons na elders abantu mwena tubakira mu izina rya mukama witu Yesu Kristo kandi ntsima aranga munonga abwo kugira ngo izoba ryakira nyewe niwe turuho my lord bishop kantu ari umugishogu okukweta okwiza kwakira abantu bawaba kandi nokubagambira ibyo kwenda kubagambira my lord bishop tutendereze twemerereze mukono yetu twena hamwe twakira umureberezi wetu aize agambe neitwe dukute tendereza Yesu Yesu re mwana gwandega Yesu so musaye ona ziza sebaza umurongozi mukama simwe mukama simwe mukama simwe kafiterera hango mungaro munonga tumusima munonga The Right Honorable Deputy Speaker is not coming here just as a leader of the nation and parliament. Of course he is. Wakana mukimanya ngo n'umwana wetu n'umwebembezi wetu mushweka nenzarwa yetu nambwenu yes kandi icyo cyo kutwarwa nkakantu kake. But it's one thing to be from a particular area, and it's another to be of great service to that area. My dear Right Honorable, I'm here before I receive you officially. I'm here to thank you and to register our heartfelt appreciation. Personally, as Bishop, I'm deeply beholden to your services. Tikuma kuna kwasa kusima. Yabare munonga okutubere manzi okugira mugasho kandi okwemera mu parliament okemera mu kumusheja wenyine umuyankore wemcemirungi wobwenge yabare munonga kandi hati watukoraje okwizera kimuyujire hati mbwene icyo cyo kandi this is so good. So I welcome you officially as the bishop of this diocese, representing the entire team here of the leaders and ministers and servants and Christians. Here we have heads of laity, we have mothers union leaders, we have youths and fathers union and departmental heads and all that. So you're welcome mukama simu. Kandi ikindi nzakaherera abashwekecyo oko ikintu cyo kwatesha mwakiro kuyakitwaza. This is good. Yes. Abebembezi bengi okwatesha hati ikinkirema konka bweno yabari kandi ukigumizemo kukwatesha aha yabari munonga kandi nani mbamanyisa ngo taine bwire burengwaha umuntu w'umugashona bota takupatikatyo so yes abukuba uko ino bwire rero ino bukuzaho konka ai nabanda bakumwenda mbweni nyanda tukore umbwira tuje tumuhakanya reje kugamba naitwe atakagenzere konka kiriya kakeshaha kaitana nishwekaho mukaga so mbweni kandi I am equally delighted to receive our beloved
brother, my brother in the house and in ministry, Oweshemwe, Right Reverend Gadi Akanjuna, from from Kigezi Diocese. Obwari aho omunzu ndumukuru we tukariga kumutaho konkana munywano wanjye no mwari banywano banjye, the whole house I have a lot of friends konka no mwari banywano banjye bunzirentaje abene itwe ayemera nanyo mukusima ruhanga mukamasimu. Nimbakira niyakira Diocese Head of Laity yimuka kishiza abakusime abo mu muhango gwokozere yabari munonga omukundwa Wills. Tikumanya Chancellor yashiraha, our dear Chancellor, he may be on the way. Na n'abantu mwe na kidikonizi tinkwasa kushitama ntaka basimire mwimuke tubakire abantu amamanzaga koza n'umuntu wo kutangaza munonga bakurowa ku stayo mwemerere bakurowa ku stayo handi ngo zone abari yaha wano mango mukurowa ku stayo. Aha, excellent, thank you very much mukama simwe n'abandi twena tureba ku stayo kandi nazo muri details nziya kututuzaho kwaya numa yo kunkunda kweshonga mwemerere tubakire mwakorege. This is good. Mbona hati, let us dive on into the program. Hazarhanga kora umurimo gwe Oweshemwe Bishop Gadi niwakuza kuturisa ekigambo cya Ruhanga. Twamushabira Ruhanga amubasa muherezo umugisha kandi hati banyango hariho members of parliament abashyira yaba babashitamyehi nga mubareta hati n'urwa katano so baze hariya baze nyuma ya mukamo wabo members of parliament. Urwa katano, we are not strictly in ecclesiastic orders, so mwije bambe ikidara nicyo cyanganze abashyaba mbatera umungaro mbamanya tinkuza kwa banjura mukama simwe tubakira Ruhanga simu munonga. Thank you very much, members of parliament. Kana na no kuba smart na ko kugenzire kwa abakaza aba bari smart mwe bari munonga. You can take a seat there. Mukama simu harimo abantu bakuru konka abo bwire ko nabagambira reka tugumizemo mukama wita gumeneyimo. Hari abatakuma mukazi wanjye omukazi waye n'abana baitu narebaha abana baitu omukazi wanjye yimuka ijaha kikazi abo kana cyo abana mu ijaha meshaki shine come Right Honorable ayigeneka yanjye abashyiraha abamwe baryo mbindi natangara ubwo mutsegazi ya naruga hano Brussels nikaye Singapore yagwa kishayi hati shayi 10 wakayirukanga hika mukama siyo mnongo. So ogoro mushiwetu shine asinguza Elizabeth University of Science and Technology aroshomireki biomedical engineering mbono bwari yaha ne biomedical engineer mukama simwe agumene itwe. Thank you. Twemerire tuzakurura ubutumwa tweshongore cyeshongoro icigana 21 tubimbirwa abakwaya.
ruhanga ubushobozi bwona n'amashemererwa go mu ntarigira yamara kutabaruka ahabwo kuherwa imbabazi zawe ahabwa amagaragari barabiremu ntwenda kusima abo kutwereza umwanya ngo tutekateka haburungi n'imbabazi zawe byo tweteyire kandi byo turindire mbwe nayi mukama umwanya wo gutware n'umwanya gwawe nanyo mbasise kuhereza nkoko kitekatekire Yesu Kristo mukama wetu mushitame mukuru wanje Bishon kandi na mama Joy nenda kubasimira imbabazi za ruhanga habwo kunyeta okugira ngo mbe ni imwe yo mukushemererwa kwanyu mwabane musima ruhanga. Right Honorable Thomas Kano mukazi wawe nabakushendekeza Bishop kuyaba nagamba ngo uryo munyankoro uri kwemerera hamire ayi no mukazi wo mukigakazi mbwe no mukigakazi yabugana no munyankori ekintu kirabakonko mitani kintu kirarita mureke tubaterero mu ngaro nasima ruhanga munonga ni ndete ndamusiyo ku rugamba mukazi wanje mama Charite yaba yetegwire kwija konko yashonko warabana mu mubiri konka yagera ngumbara musye nyinogo mukazi n'abana bana bashatu bagira mu maka batwira bijukuru bashatu ahabwe mbabazi nyenda kusima ruhanga munonga owanjunire okutari kujunwa tinkubere ndyaha biri 17 byo kwezi kwa mukaga 1998 nshobeirwe nzikiro mu bibi by'abensi bakora ndi master we baruha yakasha tkonkanta bishoboro kirwe ninshuma ninyegera nindondo kundashemererwe konko kunagerizeho kurondo kushemererwa niko kwamburire okunagerizeho munonga ngo nkusherure nshemererwe kunabera impiko mwazwe nyebuze binaba ninkora bimburira ubundi bucishesha nabwo nyebuze kibimbire ninkora nabyo bimburira nagiro mu bushambani nagiro mu kusinda nambwe nizoba rimwe nkanyo mushara gwanje gona gwa master we barwa yakashatu nyigwire akatabo mu bara ninzayo ninywa nibahandika ngwe nizoba rimwe kunagireyo namara kwato mushara gwanje njwire nkitecwekire ya Joseph njwire mpare na yetire byapa esati mpindwire kitoji nshuku izobureju naikayo ninyerega regure sete nzina shawe yanje nabuza nti mumbanja zingahe nashanga nibambaje 13 kandi ubwo nyonkanyi ni 3 zona nazishashura kunatera umuhanda ninshohora mukama we bara yagira ati 2 nazi kusasira gubwire 8 zo sete zikani zigure nyena uko niyo Yesu ari kunyiha kandi kuyanjunire yangirire mbabazi nagumizamu ningwa ninyimuka kunkani ya musharaba haleluya nagumizamu nashemererwa munonga kureba lecture wanjaha uwishe mu militoni bakuterera umungaro kushoga kashanga najunirwe ndi kwego bwahure nasima ruhanga munonga ntwenda kusima ruhanga bwo kutwereza amagara akatwereze ciconco cyo kubaho tukatabaruka ukatandika safari ukagisya muheru hari habi muko mukasheshe ize baritarenge hari habagwejegera butasheshe hari habi muse safari batayike barikuza ngero uterera ruhanga wawo mu ngaro ukureba ngo byona bikukorire no kuturetera umugenyi wijo mu ndege ahabwe mirimo mingi yayi no mwihanga bishop ye bari kutebekanisa mwe bari kunyetana n'abasimire n'abasimire munonga
basi abari kuvuga mu mishuga konka waragize umwanya wo gutekateka ufuka mu mishuga nyakuba ruhango ubushobozi bwone imyaka izoba n'akamanyiso atari koreka ngo ruhanga hatari niwe bishop mukuru wanje toine cyoje yakigambaje kuni mukuru wanje umuje y'abarebezi kandi bwo buzima bitunanye mushemererweho nanyiri izoba nahise myaka 2 n'ibiro ibiro 29 byo kwezi kwa gatanu mukasheshe niyo n'umukazi wanje twimuko mu kitanda twafukama twagera ku ruhanga yebare myaka 2 nitutabara kambwenu irizobe myaka 2 n'ibiro 2 mbwenu nanye ngumanje nyuma yawe ndisima ruhanga umukintecho haleluya mbwenu nakamanyiso kari koreka ngo ruhanga hotari tinyine kundi ruhanga hotari tinyine magara ruhanga hotari tinyine kinyine ruhanga hotari tindikwemeromesho ng'abantu abatunji aza bakampurikiza ngwe no gufukamo mu misho ga ruhanga kagira uti ruhanga yebare ruhanga yebare kunyiho muko witukuriya yebare kunyiho mu kika cyitu yebare bitu waragize urugo mwanya ruyari kuko umwe ko ruko tari kubitekateka aho turukubasa kukitekateka heje nitubani cyane ngo gira ubwire bwo gusitama ukarebe yoraruga ukarebe nje wabandize mu ukareba ne yoratata ukareba tine nahakutura ukareba ukareba ubundi bwefuzo sigirweho ukareba wakuziri ukareba ubundi bw'umufangazi rwanda yatuye umushinja yarugire ukagira utuntu ndiyakora ukareba uri akidikoni ngene ukufukamo mu misho garanga ukagira uti yebare ruhanga yebare kumpiswe bubwire yebare kunkora nko kundi yebare kumpinguze byo kunyisire yebare kumperezo mugisha yebare kumpa favor yawe yebare muterere ruhango mu ngaro Bishop Ogu akiri omwahure ari gukora ubukota ryo mu university nka chaplain several times yayija go witukabari kigeze atuburire njiri na hati nakiyija nambwe no kuyanze ngo ninyenda aburire naja ntazo ruhango nkwasi no makuburira izoba ryo muburizi wenjiri ati ninjira ngo bwe mwatandika kunshabira umuburizi wenjiri ruranganwa ka Bishop Johnson kukweta ngo ijo burira izoba ryeye kagira ntiruhango ngirire mbabazi aburire njiri tikunukusha nensiyona amarakageni gahurirwa abari kuza social media a YouTube amarakageni ogashangaho ibigambo nakora statement emwe ne kwera nico muberire nko kumuri ahabwo kuri bigambo ikigambo cya rukundo ikigambo cyo bumwe nabijwanjara nabigita kandi buri kimwe ni theme konka nabigita bibiri ubumwe na rukundo rero aburire njiri enjiri yo kugarukana reconciliation enjiri yo gukora namani ahari ko bari hona yajiro mugisha aburire njiri kandi njiri kwekomororo umutima gukomorore engaro zikomorore shaho engaro zikomorore amarisizo engaro zikomorore ntoke ebintu byona bigendaje haleluya kama simwe ingaro wayendo zitere yenda kusimire ntunguka torize kuruga kuno mwako gwahwire nkareta bakidikoni zibangiye 17 n'abakazi babo na heads of departments tukabani tuturareba mpaha twaza mu hotel twabyama twatanika gukora benchmarking ugumishawe nabigira ati sako nagigira ati aba bantu ni bagira bata tukeyija twaye gaza nitwe turiyo nitukora namani yebare eri yanju eri kureba nkameisho yo kombekero mu mwaka gumwe n'emyezi 8 abishemwe turyo mu house ryo mu western fellowship erimwe amareberezi 15 hati ngweno wazayo umureberezi no ha report uko ibintu biri kugenda ngweno kwari kubona ha report rero gumano mureba amisho ibinga bigambo mu rujungu rw'amani ebinda bigambo mu runyankore rw'amani konkanye obano bireba eri yanju mazima nereba nkamisho akantwara umucapo yeye yahurutko muryeri ariko yamara kugamba na ruhanga
umucapo ye yabaragiremu akashuma nashuma neco kitinisa mwe baraba abantu bakunu ba Western Kore kumukwasa kombe kenjo ya mani ebya sakoti ndi kubiza mu munonga billion 14 ezindebire ntwatanisa nimwe ukusima ruhanga ahabwa magarage akashasha nangwa nitwe twayirarikirira nkabarebereza abaryo munju konkani twenda kusimo ko mwagizire no kwihanga ryagizire akabone ndeje yamutwara juba n'amagarage kakagaruka higuru nangwa kuyarujiro mwirwarira bagire kumureba bashanga atariyo baronda hari habura kuna katari umwagera nahi mwamushereka gambira mugenzi we tukagira hitwa mushereka ngo ahumureho musheka umwenda musheka umunonga mukagira hi mwamushereka nitwe tukamurondo yatuburira ko kakija kubitugambira bwa nyuma atabo witu bakagira hi banshereka ngo mbanze ngarukane mukama baho mugisha emirimo yo kwingo mwani Western University kwari kuba nagambe motoka z'abakama agera ngwe motoka z'amatama mwe bari kumugurire motoka y'amatama mukama simu mwenu nitwenda kusima abantu ba Western Kore muri abantu bo kutangaza ahabwa byone bimukozire ruhanga baherezo mugisha manya hariho aho muntu ayiha omugisha omunsomu ruhanga ko mugisha nagura byo mu bandi bantu ningo bunda guhinzo mwigura gukwera konka kwerezo mugisha ngo hinduko mugisha habwa abandi mwe bari kuba abanyamugisha mukakwatirira ubureberezi bwanyu mukabutarurengo rukuru omu province yeitu yekanisa ya Uganda ebi turi kuba nitwanjura abo aha province nabari namba yo kubanza nanye nimba mukuratire konka mbere ninyishabira ngo nyije mwebembera bo kuba kigeze no mana ankore tukatwino buzare bw'amani kigeze ankore diocese ibyakozirwe tumwa mutareba byakozirwe tumwe shura 25 hari kigambo ci Yesu yagambire Yesu yabagambira nagira ati okugaba kwisomugisha okukiro kwebwa hari abantu abatura bategere ngaro kandi tibahaga nayakira abo omururimi rwo witu nibabeta ba mukonogama kuza kumwe kintu noruha konka Bible netugambira ngo ayino mugisha orukugaba orukwereza okukira orukwakira ejo yebare utagizana zanisa ejo yebare yo mukikuru yakwa abakawa maka kopeka nkombe ejo yebare utagizanisa nogiye aho mugisha ngene twabane nitwereza nitusima ruhanga nikibakikire manya ruhanga akatuto munsi ayine kigendererwa kandi ruhanga nature ko munsi ngo twikirize cyo kigendererwa nitugirirwa mbabazi twashururirwa konka nitubimanya habwo kuba aturekireho okugira ngo tumuhereze tumuramye tumusime tumuhe kitinisa kandi tugambire nabandi oburungi bwe tuwera abandi bantu orinzirwe ahabwo kuba ruhanga nagera ngo ogire ki wakora ngene rizoba ninkushaba nguniwe okore somugisha ogwe rizoba oyebuze yaba hari henshonga eri kubasa kutuma wafuka mukasima ukafuka mukasima ruhanga oyemeriro mishoga enju yawe oyemeriro mishoga amatungo gawe oyemeriro mishoga duka yawe oyemeriro mishoga abana bawe oyemeriro mishoga imirimo yawe oyemerire norebo kushomoko shomire oyebuze yaba hari eco shemere kusimira ruhanga hari henshongina eziri kucera kuzibira abantu kusima eshonga yo kubanza nibakweto kwebwa haza Musa kagambira omu kitabo cya biragiro eshura ya 8:12 yagira ati kori bawarire wigusire wayombe kirenjo nunji wazitwiremo amatungo gawagente nebindi gakanye utaryebwa mukama ruhanga wawe owakwihiro munju Misiri omunju y'obuhuku gambira mugenzi wo tokwebwa nikubi omukaza girenda ataza mukama koransasire ginda nagizara niza kusima ondija bararuzaro agira ati mukama korangirire ati atokanye mu kitabo cy'engumba atokampa mwana ati njya kusima ondija agira ati korampa murimo ninza kusima ondija agira ati korampa promoting na rugaho rwo bwahure n'abakidiko ninza kusima
undi jagira ati shana nanye kunda be right onali buninza kusima ni buno basa kukiteka teka rero konka waheza oyebwa eki cya kabiri obutamarwa najati mukama wampa umurimo ninkusima konko butamarwa bumutera ha mutwa girentemwe ati kuri za bibiri zibibiri ati kuri za 10 zibikumi ati kuri za bigana zikibigana ati nanye nkanzire gunyinganise nananka nanye njuye ko murebe agera muri makimara kugugira rebo gwa ruguru yawe agera miliyoni ati kuri za bibiri zikibibiri ati kuri za 5 zikibitana ati agumizamo obutamarwa gambera mugeze uto butamarwa buzibiro muntu kusima namba ya kashatu okwegaye nanye nze kusima neri akayo witu neri yanju ndi kuturamu nagamaka ganje nori ya mushija wanje naziri koti na buri bukoti nanye shinjire ngo ninyenda kusima Munyarwanda nagira ngo hasima umutima uyegaya imwe bari kwegaya rizobo yimuke oyisime ruhanga habwo mwisyo namba ya kana ekizibira abantu kusima nkabyekorera nkefwera kubi na Bukadeneza kebwa yazayiguru yenju ya Paris yareba yajati biri byona bimuri kureba biriya byona ninya nabikoze nkuyabera takakirihero mu kanwa ikitinisa cye cyagarukiraho yazo mu nanko mwisho yatandika kuryo bunyasi nkente nkabyekorera okabyekorera weza okefwera kubi kurotaregere kurotari nkokori neko kaje yombekera to yine cyo cyemerere kwemerera ngo usime ruhanga za bureyigana na mushanju tinyene bwire bwinji za bureyigana na mushanju urunyiri rwo kubanza kusorwa 22 tindi kuza kubishoma konko urunyiri rwo kubanza za bureyigine yahandikwa ninka cyeshongoro ni cyeshongorwa bababere barwo munsi yo bukwatwa ababere batine freedom yona ababere batine kantu barugiro makagabo barumbirwa ba Babyloni bazo mu bukwatwa konko buna kubataka bagaruka ngeno nibo bari kwimbe cyeshongoreki barugiro munjegere barugo mu bihome baruga umukurabanisi bwamu ngeno izwo twabandi tubiteka teka tuturi kubimanya konko muntu kwisizo barimwe okarugo munju yawo nko kweri okagenda niko nabo babeire nabo Karineza yababona bonesa ngeno kushabagumani batakera ruhanga ubwire bwayika yabare kurabagaruka ngeno nagira ati yemwe musime mukama nesho ngibiri ezari kugamba musime mukama namba yo kubanza ahabwo kuba ni murungi namba ya kabiri nemba bazeneze biro byona terera ruhango mu ngaro ruhanga nayore ko burungi bwe ababere batari kumanya ruhanga bimusya abamanywa ababere batino kubari ruhanga bimusya abagiro kubaba ababere batine kantu ruhanga bimusya abagiro kubagira kandi ruhanga yiguraho kinga yakwereza n'umucatino rukugirota taroro kugukwaka ngeno ati yeyimwe tindi kumanya yabo rwo muryabo erizoba abe kigambe kikiri kugambira yeyimwe nyabo sebo musime mukama ahabwo kuba ni murungi kandi mbabaze neze biro byona tizigira bugarukira umwandiki nagira ngo nizibanske buri kasheshe washa mu kutonzga kwa Yeremiya no kishangayo ngo zibanske buri kasheshe ngene gizaburi ne celebrating okugaruka okwa abana b'Isiraeli ni barugo mu exile obundi bakabara bo mu bintu bigumire omuryo ko kurabana mukonka konka ruhanga tarabasigireho nico ndi kusimira ruhanga tarabasigireho amagaragoro kubona uraba mu ruhanga tari kusigaho ntabwo abantu ni babasa kusigaho ureba babura nese muzabo zarugaho iwatera ngo not available ninga wagitere gambe hweyo ushubugitere gambe ehweyo wamuterera ndejo sima jacire ati naracaginga tarenda kugihurire simu yawe konka ruhanga wetikwari ruhanga no wembabazi haleluya mbwe naba timusime mukama abo kuba ni murungi ekigambe cyo bakabine ruhanga muhango n'ubu bagiro mu Babyloni bagena na ruhanga muhango nubwo aba Babyloni babere batari kuramya ruhangogo bagena na ruhango muhango omnipotent God yaguma nahuriro kutaka kwabo yahuriro kurira kwabo ruhanga atari kuhurira kusha nakora
utari nko mwana w'umuntu nabasa kukurira jati tokabeire konka ruhanga we tikwari ruhanga we nakuhurira agaruka gerata abensi no mutakira wa mutakira asheke ogere ngo kusheka ko yaza kukuhwera agera ati cyo ati niho watandika ashonko rukusikira kisika ruhanga witu ni ruhanga muhango abishemwe ni cyane ngo gume no kitekatekaho kandi umwe no kitekatekaho tekateka nta byahingwire urebe yo rukuruga no kuwabeire konka ninkushaba ngo taguma mu byahingwire. Don't dwell there. There are people who want to dwell in the past. Hakari yo mwirima hakari yo nkarufa hakari ebizibu abari habakukozere kubi ngeno wagumayo no yerwanaho okwiha abantu mu kihome okurugirira omukutaka kwabo eco ruhangani wari kukibasa nahabweco nabo nabweho amasiko bwabo bakareba umukono gwa ruhanga gwabihayo rebo burungi n'imbabazi za ruhanga barebo burungi n'imbabazi za ruhanga. Bishop Johnson obujurizi bwawe mbuhurira konka toru kubumarayo tokabumarayo konka mbuhurira Yesu kwihakuri akakwihakuri ukazumunju yabarega rero bakashoma izina ryawe rira abantu bakakwerereza umukono ngo gwarabiho tariyo konka ruhanga wawe akabariyo mbwe nagumize mwakwebe mbere mwene wito n'emyaka yoyine aguma kwereza umugisha orunyiriri rwa munana no rwa mwenda naza kushaba Reverend Imo Wunijana kuri abantu basima mukama habwe mbabazize nabwe byo kutangaza byakorera abantu be kuri abantu basima mukama egi statement tikibuzo, it is a statement. Kuri abantu basima mukama ahabwe mbabazi n'ibyo kutangaza biyabakorire hari hembabazi ruhanga kugirire hari ibyo kutangaza biruhanga ko zuru magaragawe. Kuri abantu basima mukama ninjira ngo akana arebe gumuhandikiwe atari kumanywa konka kuri nogera ngo ti Dawudo wajahandikire konko muntu nabuze cyo kibuzo ngo kuri abantu basima mukama tindamanyiwe na naburize yabo ine cyo rukubasa kusimira ushomerwa rwa mwenda aha kuba ahazya umutima gwo yiniriho ahazyo umutima gwo yiniriho kando inenjara amwigusye birungi nikimanyisa ngo na ahazyo mubiri agaruka ahazyo mutima omutima ogwiniriho rya buri kintu omutima ogwiniriho rya buri kintu tindi kwenda kubizamu konko mutima gwawe ogwiniriho ryaki tindamanya ekigambe iriho yaba kine pururo mu rukiga tinkaceta mariho ni uri kucara kugamba runyankorerwa mani iriho hariho rukushanga umutima gwe gwiniriho ryeki gwineniriho ryeki gwineniriho ryeki gwiniriho ry'ebintu bingi orukutambiriho ryo mutima nibamweta Yesu akakutebekanisa okamanyoti okundi ni kondi ekindi ni chondi ruhango simwe ahabwo kunkora nko kundi kando tankore nko kunshemerire kuba ahabwo ko bareki ruhanga yakutambukize nahabwe icyo kigambo cyo kugira ngo ukore abantu basima mukama nikigira ngo ahabwo kuba nahazyo mutima umutima gwawe guhagire. Is your heart satisfied? Is your body satisfied? Koru kubohagire birugira no kusima torukubanka wawunda tente kuri zabigana na wagiri 10 nogiro tinyi nibanje rwo kusima harubu nabere ntinende. Haleluya. Na wagire ki wagira nogiro tikansime ruhanga abo kubahino ubu nabere ntari nko kundi. Bishop yebare kututera ibanje na hazyo mutima agaruka hazyo mubiri umushorongo gw15 guri he kindi kuri abantu basima mukama kuri abantu basima mukama habwe mbabazize nabwe byo kutangaza byakorera abantu be shomurwe 16 aha kuba ahenda enyigize miringa kandi atema mu kabiri empimbize byoma yebare munonga ahende nyigize miringa hariho bwo rukushangora inko kingirinwe kikubuzo businje bugenda kitwara ubutunji bwawe kitwara ubwenge bwawe kitwara itinisa cyawe kitwara amani gawe ori nkorwo mu cyome nyo naragiro mu cyome kushabatansibire ndi kuburira mwenjiri waba noza kuburira njiro mu cyome niwe nibakusiba no indiko musiba no utaho mu geti ya burijo bakinga utaho mu rwa kabiri bakinga
ozo muhakasha tubakingo witundorwa no mwene nozo muchome rero bakingo burire ngiro bwire bwawe bwayika no bonoyeshabera ngo utashobeza muchome bakakwenegeza echome omuntu no basa kuzo muchome kirgo munju yawe no basa kuzo muchome kirgo mu kitanda cyawe mu kisika cyawe ahonyama no basa kuzo muchome kirgo mu sitting room yawe no basa kuzo muchome kirgo mu office yori kukoreramo no gendo hangiriro ri kuzo mu office no basa kuzo muchome konkari ho Yesu urukwenda yambera mugenzi wote urukwenda nyigize migerage izo bari mwe akigurira Petero n'emiringa bamukomera n'abasirikari bo muri Yarubaju enjegere zaragara ya echome cyaye yigura terera ruhango mu ngaro urwo muchome no shekana abana baro yijo hunama urwo muchome no shemererwa n'abandi bantu wayiko muko ohunama urwo muchome ahenda koru kumara ku rugo muchome orebe mbabazi za ruhanga ugira uti mukama yebare kunjirira mbabazi yebare kunyiha hebi bintu yebare kunyihe byani biremera yebare kungarurira amasiko yebare kumpereza amani urwabiri na rumwe n'urwabiri nibiri kuri abantu basima mukama habe bite cyo kintu wachikwata wagomeza ngo cyo cicwe kandi kizamwe mirundene kuri abantu basima mukama ahabwe mbabazize nabwe byo kutangaza ibyakorera abantu be kabahonje bitambo byo kusima bamanyisize umukweshongora ebi yakozire kabahonje bitambo byo kusima ufukamo mishogaro ngo ugira uti mukama yebari kabahonje bitambo byo kusima Bibuli ne tugambira ngo bitambe biruhanga sima no mutima guhendekire umutima guhendekire gwetesize kimwe ayi ruhanga turi gugaya ibitambo ibiruhanga girata umutima guhendekire umutima gugarwirwe busya umutima gorobi umutima gurukusasira umutima gwetesize kuri abantu basima mukama kuri kumara kuhendeka umutima gwawe gwaye hongera mukama kuhindura ne sente zawe nebyo nebyona nohirwa abo kuba ruhanga naba yaba mukama wabyo bamanyisiza abantu umukweshongora Daudi omukitabo cye cha Samwili ya kabiri eshura ya mukago rw'ikumi na mukaga Daudi tindi kwenda kuzayo konka Daudi ayigwire shanduko yendagano yijanazina murare mwashomayo Samwili ya kabiri eshura ya mukaga urw'ikumi na mukaga kusorwa 23 Daudi yijanazina eshanduko bakaba jinyagiri rero yazina rero Daudi yazina ashemerirwa ho kuba eshanduke kandi manyiso kubaho kwa ruhanga bakaba jinyagire bagitwire bikiri umasa bakaba tindi ruhanga kutekateka kwabo rero Daudi yijanazina nabambali be nabambali kazi nazina yijanazina umukazi weye bakandi bamweta Mayiko muhara wa Saulo yamuringuriza yareba umushija nazina yamuringuriza ngo yamugayira ha mutima nikishasha ikiri kutuma Daudi nazina ayine ruhanga umukazi we tiyabyetegereza kandi tiyamu Daudi tiyabimanye yagaburira abantu yabagaburira ko yayikomuka nabo yabashabira umugisha konka takayikiro muko mukazi yamubuganisa greeting yamugera tishe ishiwayehemura kuzinira mu mishoga bairu n'abazana ishiwayehemura mugabe wa Isirayeli Daudi yayongera mu kuzina yamugera titinayehemura ati manya ruhanga kakashoboka mayabumba Daudi akatashemerera kungurira Saulo akashemerera kungurira umutabani Jonathan ruhanga yamwihumwirisizo yamujya titinayehemura atabona ninzinira ni mumanya Bishop Johnson yaborarare wakirita tindi kubaya ubwo kuzinira no mumanya iwe n'umucyara wawe Joy okubagarura higuru bitiwe nubasa kuzinira ruhanga haleluya ukamuzinira ensiyone katangara bakakureba bakashobera unashina right onarebo nazina ye ruhanga kumgirira ati nanyakanto mwishengero nkajware riya nkofira y'abenju ruhanga kangirira mbazi warazinire ruhanga kwemera umishogente zawe rero kazireba ukareba gaju ukareba sina
ukareba ko eri kunaga ihembe nibuka nago mutwe nosima ruhanga ruhanga yebare ukazaryo rurugo karugaho kazari ruri ruhanga yebare kumpe bintu yebare kunjirira imbabazi yebare warazinireho ruhanga yamuzinira mwene cyashashire yamara kumugambira eco nikigera ngo Michael ninga iyi Michael muhara wa Saulo taragarukire kugirenda kurinda kusyobo yafwiri abuko bakarogota reka mpeze nyenda kukuhiga ngo agire izoba ari watekateka ozo mu nju yawe ozo mu kishenge cyawe urebe abine za wardrobe urebemo abine za kesi urebe za kitanda cyawe urebe no kucyaziri hari habayeshuye kirebirago hari abariro mu nju ze bikonko ikunuti bikonko nebirere urebe ozo mu compound yawe urebe jo mitiyo byiro urebe ugira ibanja. Haleluya. Tushomero runyiriri okushurwa kwa Yohana shura ya 2 urw'ikumi b nerutandika ngumo ryo mwesigo waishireyo Yohana ishura ya 2 harunyiriri ogw'ikumi b guma ryo mwesigwa okwisa kufa guma oryo mwesigwa okusya kufa naye ndyakwecurunga cy'amagara. Bishop Johnson na Mama Joy obuherezo obu nobwe mbabazi okufukamo misho garanga kusima kikire orukukweta nakubasisa orukukweta no mwesigwa base nabanyabo ahori ruhanga kutireho aine byagendereire omumaka gawe aha murimo gwawe omukusima ruhanga gumoryo mwesigwa okwika kufa nanye ndyakwecurunga cy'amagara. Mukama gumene imwe Yesu musaye sayuna mwemerere tushare kama ruhanga witowe mbabazi obundi tugira ibanja kuturire kigambo cyawe obundi okutwabane twereba tushanga atari ko turi obundi bweho amasuko bwe yitubu tugarura hale neiwe kandi mukama turyo mu kigambo cyo kusima butosha nitwigure imitima yita hariwe ngo tugirirwe mbabazi hokuba harimwe abayebirwe kandi baraganisize hokuba harimwe abari kwegaya ayi mukama hokuba harimwe abatamazirwe ebyenseji hokuba hari abari kutekateka ngo nibo babyerondeire twabane twije ko kusima tumanye ngo amagara gitu garyo mu ngaro zawe tugume turya bese gomesho gawe niwo byatuhereze kirunga cy'amagara bitashobora ko tusasire byashoboroka byegesabira n'abazana bawe muri Yesu Kristo mukama wetu. Mukama simwe Kasiterera hango mungaro munonga yabare munonga my brother aweshemwe Bishop Gadi. Thank you very much. Ejo zaburi eshurejo nehereruka ngo oyu no bwenge omushoro ngo kwererukayo oyu no bwenge agira ata wanashomera tinkuza kubura of course kwa omushoro ngo kwereruka mushweke ikintu kugira ngo oyu no bwenge agira ata oyu no bwenge wena ate amutima ahabigambe byo abantu batekateke ahamba bazamukama mukama simu nikicyo oyu no bwenge ate umutima ahabigambe byo abantu batekateke ahamba bazamukama. Abakundwa turwa turi mu kanisa bo bagira ngo rukusima agambe bya rukusimira mbwero nanye cyampikaho tutahana tusima turamusimire kine konka kanye mu bintu bishatu. Ecyo kubanza nko mureberezi
nisima hamwe n'umukazi wanjye ahabwa amagara just amagara abo kanomanya amagara wotagaine ibintu tubikugira ki so Ruhanga atubangire okukira munonga omwaka ogwo gwahwaire tukagiramo okushasha kandi ekyo ndabagambira abandi oku tukaraba omarisa 139 tugamba nituburira nsaba emikono tugira bwanyuma kumba nimpendera amagara gagira oburemezi konka nisima Ruhanga kandi right honorable tindi kumanya ukundi kusima ebindi ndeo kugira abantu bengi konka kuna accident na kasero Annette Mugisha akampukaho shaha kamushanjuze kiro na family right honorable kubana ubushesha atakagera na mu office yeja omusati eyo butosha namure yampikire omuna kasero mukama simo mnoga abantu bakakora ngatana mukuru w'abakristayo uri story nyeba notera kahindo tafire aba state bakizamu enyonyi ikaba yanyiraho mukanya kake ari aha yakishara bire kaceka omukazi wanjye na muhara wanjye twashitamu nango of course kuyango kandi kubuku yango kutwarwa enyonyi hako nkagira mu okutabaje hazaba abashaba bajyango iroko bishop irukanje bamanye n'iki cyakuteganisa so nkareba rukundo nisima Ruhanga w'amagara kurengwa amagara kama kagombeka naye bari mukama ayo nano mukazi wanjye nawe agize akagiye byamuteganisa konka Ruhanga yagumiza muri atumbeka ecya kabiri nisima ikwatirene n'icyo kinara kono nisima rukundo y'abantu oryaho ry'umujokerwa wa government niyo no pikizo kusima kwa nyar president mwe gambere konka nisima rukundo y'abantu ba Western kore imwe abajokera abanda mukama baherezo mugisha. This is unbelievable. I can tell you. I think we could show Western kore tukunzire ninye ntahananye seki kugamba n'ikimanye abantu bakatukunda mu covid abamwe batukunda bayogaho abamwe ba no mu busasi no mu kushemererwa. You have supported us, you have prayed for us, you have loved us. We are now different. Nko mureberezi, I am different because of your love. Honestly, favor iruhanga twire ahagwa abantu kandi ogumukuru wanjye murumuna wanjye nakimanya no mu house of bishops ruhanga namwe twire mu favor net humbling munonga okwa secretary wa house of bishops okushekera abarebereze provincial assembly standing committee okumuhandiki wa provincial assembly nkaba hat bishop archbishop Antori ne kuzaka kiko kabantu bake ahubwo ku reviewing constitution na canons ya tabu kiko bundo bwo munda. I can't thank God enough. Favor mwe bari kutereza mani itwe kwota ntugihezo mukoko banze kunko kayo bashoma Western kore na nkore bashoma kigezi rera kuratoza soroti na kaneze kura immediately mukoko banze Western kore kutamane nimba sima echa mheru nkwatanise ni mwako kono kusima kwa bureberezi netusima kurengo bureberezi bwitu tuburu kugaruka nyuma n'ubugendo mumesho ebyabereho numbe manya ruhanga think mayo Western kore hataho yahika nambwe mutege abandi muferirwe tumure babitereho na TV West tumurebere documentary kokareja kone nebahika. We thank God obureberezi bwitu buri rugendo mumesho offices muzireba amashikaga bahereza kibyona bazaga ruhanga gashashara nambwe hati turiyo tuyinamuka twaheze office nza gukora cathedral
hati irwaro ryitu nambwe ryo ryatutaha twenda ngo ebiturahereze haza mu nkwate tubyongere aha irwaro ryitu ryakatungo ryo rimuke ekikathiro neza kwa right honorable office yahwirege haraba abantu batuhire byo kugiheza na no kutamwe ntimbi no kutamwe bitebe nakibona abo bagereze omwe ni mureba ndaganya uyu muke hategiye mutakagire begi yahwire abwe mbabazoha mbwera hatu mutushabere katungu tugikwateho tuyina mu cyo omukayaro hangeji kuko ari ingamba ndebe enju ya hangeri ya negeti bishop numugire umugongo kwerukusha mu nshabere reba igicapo ya bwere yanjye kwegireho hata abantu bambantera mwebare kombeka cathedral. By the way, the campaign ndukwa murishira headmistress arahi wabwere nyanjye emanze y'uruhanga twire arahiyo headmistress de ngugure ogohati nemanzi ori yaruhanga akamutomu office ndizo mumwakire mukazo waruhango very intelligent nkashitamana ona abanza namwetegereza tutakagambire ministry ngo mutereze so mushabire nakutaheshagama ngwana hati nyoro mukazo wanje neka twasimsenyena ente hari ente nungi erumwe mugisho oragigure emikishana eja kuburaho kugita narezindi tsima ruhanga abo kwanyowe ecoco ekyente nikikuru munongo mbanyakore ruhanga kandi ekindi Yesu yebare Yesu yebare munywano wanje yebare umuzunu wanje yebare Yesu yebare tata yebare mukama yebare Yesu oturwanirire otubangire nangu nabanda bakutugamba bihawa abarwanisa yebare Yesu yebare kutuhereza abantu baruye yebare westankore nayongera kukwatsa myaka rukurataho Yesu Kristo mukama wanje amen mukama simu. Right honorable ayirobwire buke munkiriza ijaha agabe statement ye rero ko aragire yanda kugenda atumuhereza umwanya two manya orutari wareba otine qualifications ya ruhikahirwaye naguma nduhungire kujya qualifications zo gambira aha. My Lord Bishop Johnson na Mama Joy umuzire witu Bishop Gadi akanjena Bishop Gadi ni Bishop wo mucyara wanje kandi no muzire witu nana abenji ya mukama mwe no mu bitinisa byanyu mu bikonje byanyu ba MP bagenzi banje abayikiraha hamwe na reba hata hamwe na minister awahumwire Honorable Mary Karoro ona mureba yatahamu na ijana mnywani wawe King Siza Murenga erizo batiyajwire ibyo uri kweza geti wamanyire konka ni ijana we ariyaha kandi nashemerwa mnonga kuija kuba niwe Bishop na mama hamwe na nabantu ba mukama mwena mukama simu nenda kwanza nakusima My Lord Bishop habworusa ruwampa abo kwatwire ntugamba kumwe na ma program zanje zeri zoba ninza kuhendera ndi guru omumwebazo kwa nyencha karendi best man wa mnywani wanje Minister Norbert Mao naza kuba na gitu so ninza enja kenanye ninza kusiba ngorekire kandi umucyara wanje na wali metron so
konka twine meeting na president Shamushanju zerizo so nico ndiyo ntekwa kwirukanga ndebe ngubyona nabishikiriza ndakutwara ubwo mugisha kusima abwo kunyeta kandi ngaruke nsime na mukuru w'abakristayo Governor Wilson na wakwasira umuhanda yijo mu office kumbriefing nanoje zo confirming around ninja kandi namugambira ngo I made a commitment to my Lord Bishop kandi ntekwa kuba nitekwa kusima mukama habo kuba my Lord Bishop buri hamwe aho kuribata inkanta kumangwe kigambo cya mukama na wa kigambo mu ndime z'abantu batakucingana bacyurira Chief Justice Owinyodoro akajanyo his best preacher umwaka kikwegambira ndiho kakweta yakugambira akajango na wa preachinga no buri nyankore nakurira ninjuka turyo mu State House a national prayer breakfast Bishop witku yahereze kuburira president yakugamba yaje ati nkanta kukimanya ngo umubanyankore twine abantu abakuburira ngiri bati ecyo kigambo nkahura na feeling very proud nko muntu uri ku rugo muri Western Nkore Diocese kutari kuburira ngiri yo kujunwa ko kwikiriza muri mukama kwenka kurekana n'engiri yo kujuna kwikirizamu nko muntu waburijo haboka twina abantu abakwikirizo muri mukama konka batakwikirizamu ebi webye yabikwasa mukama habyenda byama hayimuka bamuhereze byo kudyarya anabajwara agaruka bikwasa mukama runako arukwasa mukama orwataho arukwasa mukama nibaba abantu abakwika kutwija mukika kutwijo karebe ngaro nagishosheka mu mpora kujya akasenta banza yakateka nkatsika cyekibo kacuma mpora karagara muje aboja ngo ariyo natamechi nushatine ngo kitagwa kindi kikayomba bakamanyisi yata haboko bye yakabikwasa ki aka aroheke shongoro ngo when we are hungry love will keep us alive unashiye mushawe ora marebiro ikumotarire ngo urukundo ryagume ekubesizeho nga nimpamya okunda mukama nikimanyisa ngo ikirize ebyakwegesa ogende oyetungure otungure nabando mukorere birungi omukorere bikumuhesi kitinisa nikimanyisa ngo okore bishikire otunge konko mu mikono mu miringo hikire taro kubo mworo mu miringo hikire rero twine yabo abakwikiriza ngo araba kwikiza ngo baboro nibo baryazo mu iguru yes bari kandi akirwara atandika kujya munyambe muntu ari mu irwara kanshati bazihe ko twena twababoro nkiwe ndewe no hora kutware so ninkusima my Lord Bishop habwe ngiri yokora munonga eyo burire omudayisizeje eyo kora munonga okakora umunkorere kwisa mukamestinisa kandi ocheza kwihame bijuma byemikorere yawe biwayana okabibaganaho nabo abatakwebasa kandi okagaruka kasinjiza mukama ecyo nico kikuru munonga niyo nkiri ya government eyitire amani habuka omuntu taine kwara kundi ihanga ryataye atekunzire nyo in fact bakana batugambira tinkumanya yakiri kiryo mu Bible tinkumanyaje konka bakaba tigira ngo wafano yefuza tokuzo mu iguru wafa uri kutonzya tokuzo mu iguru tinkumanya ningira abamwe barasa kwa babenu bakitugambira kujya twakunda tukora munonga konka nyo nintekateka ngo twakorengana na nenju ya mukama nyo mwazo nsibire na mama tubire tyaho kiburi yani twiguraho ibyombeko byaba umeya
Uganda Muslims Education Association Prince Kakunguru no turebire kibakozire mama yambye ati ningira ninza kutebekanisa ababanda ibyo bwegese bwona ubabugane mubore ko kumukikozire habo kwa sustainability hati nico kikuru omuri za buraya ahabyara amakanisa amakereziya hati ne bara nizo zigiro mba ryo munsi yabo hino muntu wanze ati China bino businja abo kutagira dini no rastani kwatabura muhanda abo kutagira dini denshiwe ugarukira nkahe so ekintu chokora munonga cyo kwatanisa na government omurimo gumuriyoni mutuyamba nka government abe dini no murimo mhango kandi musima munonga kandi muhamiza sustainability ya church. My Lord Bishop kuna reba sako kweri yone ekora naura nasima kwani yoni yenda kugambira tinkumanya no manya no basa kubashua akiryaha konke kiryo misho to kumanya abana bitu bokurugadi nabo bakabanka bacayina konkana hasigara umwe na hasigara babiri bakagumana bahimbisa mukam nibashabire rihanganirwa. So ni cyo kigambo cha sustainability ndiyo nishaba kugira ngo ndebe izoba eri diocese ari yeri kusindika sento makanisa hansi makanisa gata kusindika mu diocese nugende manyangu twahama kandi it's possible konka icyo nkiza kuba possible twakwatanisa na bishop tukateka ho projects ezira argumentation erije kaza kuyamba ki tikira bereho mushara zonga nga oburinganiza abishemwe bahereza ka sente murengu kakozesibwa mu nkozesibwa ehikire habo kwa nija nkaje kinaha nkashanga ikintu areke bakweta going concern kitakwa ahaho nabwe no hwamani so konkanimba sima my Lord Bishop project zone zo tireho mukono zihwire kandi zitambwire cyo haraha babire bajangwa ibyo abakristayo tibihwa nimbiha amayito abakigekizi baryatwitira amazima obuga no mukristayo atati mwa abakristo hakiri atete byitu tibikahwa na twayombeka konka tibihwire n'abantu abakwa bashishirize na rye kanisa n'abantu abakwa bagishishira so nimba shaba reverenda mwehige mwekwate mu murimo icyo kintu kirugo amashomero I was concerned nkija na sharinga na bishop ari bwarije kuba bishop we shared a role namwe amana bishop amashomero gitu gakwitwa roni shangisho mero ryo mu cyaro ryine za roni shomero rye kanisa yatanche ryine hona ba reverenda aha buciko ryine za roni zikwayongera orondetse zironi zakozere kibura kamba shabe ba reverenda wareba wataya irishomero okareba headmaster atandika kukwereze bahasa on transport obeno mango ezo zikazitari mu budget y'ishomero obeno manyangu yatandika koro mushaho ku compromising noza kugumirwa kumubuza kandi we yawa yakirire bahasa ya leta ryo mu budget noja kumubuzo kandi ishomero ryitukarya so ninkusima kurangwa cyo kintu kashiteka mama my Lord Bishop amashomero giyimukire ati nyonka go wanje gashayiningire ntaro zikacendera nara sawa deacon wanje Wilson aryaho twataniseje kigarama ati deacon akarugayo bamutwara na yeruga kandi hate kizibu shana tije tishabe kujya nabo betaga approval ya parliament ona America rona manya president yakora mebinte imwe nakora restability mu parliament tera ho stamp ati nabwo wompire ntuza korengana ku
owo mpire wena nimanya mukama nabakugaidingire hagizire ngogu Reverend ninza kwija ninkusiburaje abo koko ziro murimo murungi. I'm very proud of you. Abo murimo gokozera ninza kuronda ninkusibura nyona MP wawe ndije hona yo Juliet bashisha myanya zoko. Indi kwendera ndekintu echokusima mukama mukama ntumusimba mu miringo etali emwe n'emwe ninteekateka ngo umwe mukama even to kumusimira akadara arutari bushaha iba kureba injo kusima kukukirayo kuryo mutima gwawe na nebyo rikora okamanya iwe na mukama habo kwa wijo kabihiraha okemurikiraha hono wa mukama noba no kimanya konkaba abantu tukahweshoni no biha abantu ogaruko bihana mukama nani weyebi ushara moyerebo yetere chuba kandi kura washemerero dot ninjendera ho kandi kanaye biha nimara hakiri so konka ni impamya budyo mwe namanyo ko ari cyo banjarwe ni manyahindi nyono mchara wanje nisima mukama hatuhire kandi shimiye kumusima tumusima abo abazire bitu abo ko abantu binjomo abamwe ko kuranka wirisogo nasa kumureba ikikonga ni mpamyari akarya revuyo kuba nona no muzire wanje hagwe biturabire mukumu kandi nibinjomo abo kanyonka ndiyo mu bushenyo mu town nomu ba Mandera ba Pisoni ba Katwire ba Katwire Waitang Robert bona umomwe ndikurira omwe so ni manyaitu rugira nitusima mukama tumusima kandi mukama nitukusima nitukusima. So my Lord Bishop ninja no jaku ninza kwatagana je niwe na head waleite mungaidinge hachintu echimukwenda unyambeho. Okay? Yes, abari cyo na focusinga. Mbasa kwekwata no mnywano wanje umwe babi bashatu. Tumanye tinkwenda kuzaha tunasimisa milioni 5 nasimisa milioni 10 milioni 2 nga eka bandondero ka assignment kamwe bakampa bariko nasimisa ba tinkahuraga mbire ntimwe hati nyowe owanje wija yo kugambira ye